Yakima mwancho mu ligereri naende karibu asomoro baliga isiko ya bisi ogwachira kirali tuko lya Jumamosi Margoba nje buna butamini ngoro kwaro ni toto nyangiri magaye kamera ni goto bwata Josephat Sungura na boigo Wilfred Emma Tundra na buna butambe ni goto kugenda isiko ya bisi twekaranza isiko ya bisi tokwanira amange isiko ya bisi na lituko lya lero ni goto negesie ekene kigima gomera na amo no umwe musio mukoro tali mwe musio mukansera mukansero mukuru sameta mukwera yali kuru sabe kuru sameta mukwera na asoko chakira tigamwariganira tangane nyaka bagago tokwane muno asamali dangoro ku Dr. Kodekiana sitoge sameta etora sublocation location sameta yani tipo division sameta sub county and was constituency ina no ondweto da rende bono muntu waja kondigiga igotindo abakora libane na akaro soko chakira kigima gwetani korokunga okoro Dr. Kodekiana ngakie abantu bakomaite isikogali gosenga cyuko nyara ko bawe introduce isikogali ngani isikoga igombwata mangana mangu sana tugaleleke munya abantu omuntu toika twanyoranga mbaro bakonya bakomanyite bunabona bakomanyite utoto abantu bali bakoroka journalist n'abandi bali bakoroka ayandi nona ya kurubonyo korome kibone litaga alisiko ekarona bole tibugambi ko bang ndogete ndume ndumenji na vegeta na nechigali cyane ndumenji epara ekaro tuwa irubugambi bo tuwakorera abantu igasi ngachinkabe chairman yali ogembo baje bakangeriye talinde bakoroka na smart korwabwe karo tuwakora kurwo amatuka yali rekabiri gatatu igoro n'abantu bakona kagenda sitogere bo basi umubasi gakorukonjage onjage neri wali ese gosio njage neri wali nande litari wali no njage ono rero nkase itubu basi onkoro kuri wali onjage yani minute ngumubasi original umubasi original minute ngumuntu rakonya abande ko basi mumatira abande bangane bakucyenjera bakomenya akokonya bamwabo that is why in fact yokero gweta go sense itu na ndiko jakanyora na busonga ngese ngenja abantu bakurushi itu bacha bantu keriete liga nalira lya bagatremeli busonga neri wali means wali ne echiravi yeah nande igolire wali in the name of mubasi igaro yo oitete kose ekarago getunyo onchage mubasi ngonchage onchage no rio lendete family yabe kero umuntu ari gochaga agakaya karitimwe bako ekaraje de gosabo gosera ababasi so mbabikuna gotoroka bara marieta na bugisi nomo marieta no mwarora no ndutokoro kwa kasongo ndorogero kasongo nziansi indoru kero marieta rananje ire koro kwa gotero koro kumune iribone iriri yego tigayande abantu bakoro kwesokora irieta gukoro kunga no original mu basi original asibwete basabwo ko bujanga y'abantu bana karoto ko irena maiga ke ese ogosoma kwao ase obwenga muna musio samariga ngai gwacha kirete skuru gotira yani ngona ja kireta zako kunyagongo primary ngaja ngairwa nyagesekero mama agenda ko kaleriria kero abana bari abangine bari kibayibolera bosobo one gatoka nanga abana bambwatetie bari tiri problem mu rwari akagenda konyorera sobo ngayibunya gesakega nagisa nande mbobasi ere gobono nje ndo original mbobasi baga no mobasi so kurwabwe karona ruo ngajanga soma ndikarumanyite nkogenda tuarenge ukwara kokoleruga komenya ndesku obwa togo togwe side yo magistar kwere school mwana muno nyo taraita ubwata gotoka basi so karuga alia nkagenda nabutwara ko nakogenda ngakukuru nzaja kwa nasali goja kuruo cyo yenda ya momose kwara itiro kabako motu singi ndibono iko it was intinga naye no mwaini ne linga waikire level ruabo ngacha nande kaire na seito bobasi ruabo nabonga abo tukaita kega tukakora CP ruabo
in the name of my father was a polygamist. Yabwata bakungu batatu. Ndendo kaleriya my father balinga abana babiri. Abaisike bali go sense 6. Bara babiri. Babiri ono mu muromo nena ari batavuga nande my grandmother yani my father grandfather akwete mapema. Ono my father bakamenya so mu isiko mwabo. Bakakinira bumwe asaba isike bamwabo. Akaro bakwire nagocha komenya sobo. Umanye deri baisike bamwabo ne cyombe kiri cyare gocha. Cyombe cyare gocha kero mu isiko tabanga. Ndaira kwanyara mwane. Yani in fact it is your sisters bari go determine abaisike mba bakungu bali ngonya. Because ali esi cyombe cyaye kiri no ari gocha kana matanga na kirege ndo cyobero yani amanyire ngari no mwaye. So my father being that he was alone and the first one akaimuka akaleta umuntu munene uyu aletere tu no mo abaisike bamwabo. Mungu kabere musiko kabere nakataba cyombe cya musiko mwabo matata kikagenda kikanyomeria yanko ya nasa ko kunyanguso kikaleta mungu noliko kunyahera ari nyanguso na maguri na manyange na nani ari nyanguso aje kokango cyarenge koleta omusike lakini kikanyomeria yanko esokoro yaitu asenye ndikale nabo bari batanjombe kirende kigachi chikole mbere mu kimwina kikanywa mu ngonde cyombe kikobwati kikanywa mu mama cyombe kikobwati na kikanywa mu ngire tota kanyora bana so bono ngatoka ngo ndeka buseito tatole polygamist when we were at school kinale the story you because the double yakobo mugange tokabatura abana abange ekarona eta tata gandegenda genda nyamunyo irinde nyamunyo kana liri ya cardinal kana liri ya so they told me genda utamba because no way kwende kaso paka form 4 oyu mwaka kiasa totamba ba utamba bono onchiete that was 1985 paka 1988 kaira na kokora nande 89 wono kwende karona akora ngakura karwara kodera bano kurwatamba bano gatoka bono turabange umayeda family nowadays rera abantu tokanya abana bagenda my father and what you do tuyatokoligirie gas lakini I was very much eager kusoma kaligiri gas nanyora nkagenda so mu friend Nairobi kalikuwa alikapa Nairobi akanakora Nairobi as Minister of Roads and Public Works ngatomuka Kakamega nkamutore miaka 5 ngacha kusi ngateganya so Igo na gukoteba ngaka rwa korte skuru ga egente getangana ono kwenda guchake mirimo kamya guchakwira nande na bere te school for the sake of school fees abalinde lirika roma ite kwenda form 5 it was very easy kwa kwenda form 5 and 6 wa soka gocha kwa bo monto monene watikara kaleliri no form 2 kwa le kuli kuli so mi primary form 4 ayo muntu wasoma mu secondary school and karona chigocha na ba stable ngaso wesoma in fact yam korta mwana ko kisi call university igara yange titisi bon kisi university jete igara ire chate ntangani no muntu tokereko ya chakari arengo mo chirichi lakini mbono to kushiri litokataba ya tigara kama ya chakwe immediately arwete boyini bono munanya chaki nani kanyole opportunity ngaso agosoma part time nandi ngaso agocha Torongo che university gasoma bolina abana kabisa lero tukumena na bana wabulendo basika ego bakamna kwa igo lendo rotinezere na additional igetwe public works yabo na drainage civil kaleriye kwa reko nabasoka okosoma induction wasoma structural wasoma bono onkolete road overseer induction 432 na 1 kamenya kwa iru structure kwa structure obono lireka kwa structural design go na voice inu muntu okolete lakini bono lirikale ejibaka engineering equation ndo ne lirikale iri Kenya Poly ya Kenya Poly kwa karura na royo kaya kwa over the kai gire no mwana ro kweto liko kwa aliga that man wacha Mungu amsaidie alikuwa anasaidia watu wetu sana so akangade was that we should also continue doing this I said ekarona ko genda lidinga enderete moyo je buna rengo watotebya yabono the treatment we have worked below 10 years or above 45
Mwemere mekaera iko. Ekaro tuacha gocha kare nengo jango ikakango boli na kino mwaje nekara kwa rulega cia bantu bago pie. Bono muna nagenda tuwa bari trenched. Aiganta itocha kero buyanga gaika mugatebu kunga information yoko lito ko bari trenched nga kiyaje. Iko yaje teiga Kenya cia boli. Omaite kanya ya igete ka stand still kinde getayo piboli. Bintu bitari ko move. Bintu bitari ko move abantu baka biro 40 years and above 40 you know 10 years you can work in the service home bono kagenda ka ngango igutora ha golden handshake ya golden shake bono ka it became a challenge to everybody. Most of our people died amangana depression ibrengerali leta banzana and you know these people barenge ba yani kiro muntu umwe ngo muntu atari devoted ko kende gyo and then mbuya kora kini abana no bokumu abantu bangainia so ekaro twa tikoba kole kuja ngaira na back home kasoegasi korani kabone kaebanga pale nkebanga bwata banga karo ira nte kabanda bagachaka go Miss PF nga go sinecha baraja go kugorero munde cha bugo so gorera ko ngeretio ayo gotika ga tubuga timiremo kando maybe ubekero ye cha no yobekere cha so again tugerike kanga emotisha na no I need to do something so I had to compose myself. I look for money through friends and mwaka naro gorokera ya assisted me so much mete mugara mura kini akimpe gave me some cash kidogo baganda ngachakira bono kogoleme goto nimbugate kwende papers bote papers kabisa chini lakini mere mote tene utene ndia nimbugate and there was no tolikoli because wanonya abantu badene nibuga yo so I went like 2-3 years oyo mwaka kioroyo that was 1996 ekarona kura nkebanga lende ngocha nkonyora ngabono ko obo musaje oli buaye leira nakanga rosi bintu byane nkagukondise migondo nkalema ndagera ngakura good is good, God is good nkanyora nali miri bituma chiguni 75 naliliye njale njale bone golden handshake yajira ekabanga ne golden handshake chingende nkagukalema akona alima chingende chinalema chikabanga bono na chiro chinandi chabere liko nkanyora nga igentongo kora yangon by the way I have a friend agande what you do because you are very exposed and then about the papers when I register your company I had to register my company which we registered. That was 1996 as a business name. Yeah, I don't know guys kabisa na ndeka ubata papers wa ndeka register as Minister of Public Works and Roads. Wana register company ya construction to. Yes. Ngabeku category 6. You kerobe category was it G? Yes, G. Kerobe G rikale ya renga no muntu munene. Kai go papers chawe jiri. Ngasaba na gakora ibintu bike ngamunyoka na gacha na koraki na rusipara. Bono ngachakera by the way project ya nendangane na project ya 27,000. Ngabeka new DC sewage. Ogembo. Ga Osonga. Yes. Bateka na irete omonte certificate ya. Como tenga ga kinkonya na atuwa certificate ya mairete. Tigante betinga to konya register company. Como te wana na register ga kinkonya boost na njembo mo. This man just ignored and then atemi ko register konya register. But ingaira na back baseline kate mankabeke bintu bidia. Kana bebe successful one. Koso wangu korobo para kwa 200 300. The contract ndanga ni ya 27,000. 27,000 je chine chiba chinyinge sana 1990s. That was good man na tumige 13,000. Wego bwate faida ya 14,000 atochi. 100 rivie tinji alenge mo. Ngolengi chinga geje china bo chinga ngeli 500 iga. Iboniga. So ngajanga ya kabere gaje 105. Ya gata gaje 200. Ya gata gaje 500. Bono ngaswa kuchiegwa. Ngokora kabisa. Bono kwa bere full time contractor bono. So korwa wu kana kuswaiko kuna bono chete iga bono mbugate company kusi. Asese itogusia. I think is the best among the best. Ja construction. Because abanta bangi kusi bale to chakira 7, 6 and above. Akibono nje nkale 4. Ekerole 4, 3 to suggest in the same category. As a national construction authority. Iga chiko barukuru 7 go chance. Great go chance. The list akarokora just abono ogo chaka na 8. Yes.
wacha 7 wacha 6 wacha 5 tawo ikide 4 mbabwate maso gokorera 4 igomba bwate levels chia contract ora kore igemere morero ra kore bono igo muntu bwate level 6 7 atakore 8 category 1 and 2 these are international companies echibono njiri chabo China bridge ejikwa gacha chikwero chiyang ni name them but category 3 and 4 chibona boko chinyora seita Kenya echibone level yo le bona bona jit no dole ndi gete bantu babiri batatu nabonda barangeri ko rwadio barore na bare gasi ari nabako gendo bakizwenda bakororeka no bari gasi togendererete kabisa na anda I thank God that manage this company this is 1996 date company tu arenge na abantu abange babo batigeta abande bagakwa abande kigakora na cyakora. But right now, you know, me the Saracen. It's now almost 30 years. But right now, my company never won everything HEP. I never want to go to my story of Canolero. No one to Google speed 42, 45, 42, 62, something like that. And I'm very good. Bono ase goetanio gokore mirime kwa korire gocha again to gwinya gocokyo munda sense ya Kenya guchisikara ndo amanyanga uyo kode kiningo gocha siasa. Na Kenya orete siasa bo. Siasa ye bono kero ririo roche na arenge insiko. Ngo kolega siane iskaria. Ngo kolega sina abantari ninkonyete bante kana jagire ko nyotwese. Ni tibanye tibona na korete I was just doing it in good faith. Gusira ali soko nyara. Ni gusire soko nyara. Bono ngukonyora abantu bakotebe ngano na isa ni kubori buganda. Ngo kubori nkayewo. And I was given no bugambi overwhelming libo bwete na no boju. Oyo mwaga kyolengo. That was in 207. Ngo ngiro bugambi obo. Yani overwhelmingly. Abantu ba no ndako tebi no nebintu nakolete word yani mo tayora bikole bonika up to now. Because mna wono kwese ko boli word na arenga abu. Sameta mukwerero. I've given you that freedom during my time ngombegete chipara chi system chirichiro. Chibona bago tumeka ije mbegete. During my time I brought 8 transformers and by that time we were using our money kwa Nairobi kwa kitibasa kwa baby 8. Abuna bongo ta garanza meta mix dina so meta letri ya kugwana gesa meta mix dinga onye wa so meta you can recall you ko record the thing go traverse and sa meta mix nincho muna nanye ro sele tira bweria ngarosi aje kitchen ngarosi aiga ekwende so bari bakobera I don't think because na ya meant to be na leta the computer ali no roje ngoleta the computer ali sa meta mix sa meta high school. In fact, my purpose hall. Maybe in Tombira, Richie Hall get a cheat dome get a 2 hours. By that time, started Maria and a match at Yarsamet, I net transform a region dead. In Keko Rango Kumbe Keroko Korera and take a tekia, Igobago one, and Yazago. Now I got in here. I did sacrifice to myself. Now I recorded 13,000, my brother. Muno cancer. Yes. 30,000. And if you go to a funeral, you have to give 1,000. Yeah. One on Jenko Body saying even now. And by that time, you are going to room on top of the guitar in a Boko guitar. Out of 13,000. Yes. Nandabon to US, 12 Mokuru, Wakonya bandu very like this nowadays abantu bayire manye bayire paka chibesa chiemepira milioni 3 bayire chibesa che school fees deposit bakaye lirie ku ari ku rusiwa so musaro gose na hande mogo chiri ku rwa sabantu correct mu manye waka no musara abantu bakora na inmonyo almojo korere kwena wetere bone county council bono koruha butu wasukire gocha uroje buna mwanya abantu tole nabenga buna bono nanyorire abantu bare ko kwananga moino muborenge bayike tasikete bakajara tanga na go shabele ka batali ngo chiyarenga batali abantu bakwana bakimwe na aramu baya kabisa bakaramu kabisa abantu batamaye tinga nero leta jipiki tibaki nero leta chikwende like in my place my ward azagoro kwa tora sublocation jali Ligo, Sameta nini, Nyansongo,
ogende toleju ogende nyaganja ogende itiburocation. It's my design to according to the to recognize a very good structure yo kubanga nka KM development yewote ande to agatumikira mu chief na aro kumirera a very good boy nko muruge boy because a wonderful guy na abo godira go chesa bunere to agaikaranzire to strategize ngi to ko word ye to aro sia nyene sublocation yaje onyene ande to agachire bwo baka Nairobi korwabwo inkarnyora na nyorire sublocation inye sublocation inye ngabagana location yani nganya location ibere kikabaisa ngamanya ko bagana location ngatiga bono kenyerere ngareta location kikabaisa ibere bono tukamenya gutwara bono nande location yeye yani division not ekabana ande division the same place ekaru nowhere ekabe location location ekabana ande division bono tukamenya ko Nyarusi yote kareta itumbe ekabesa mu county yego kusamita bono samita sub county konya twanyire district mnabone iro tabiona ya the issues during that time ntu akora David very bitoto you go to 2007 mpaka 2013 bono between that then bone go ika 2013 siasa igaja ye Orange oje constitution ya jedo kutoba ikatorusio because by that we kwa roje ya 202 na ya matiang ya nyacha and kuno bono roje siasa ya chire ya matiang no nyam boto ndo takali yoto na wono na babigo chiko ko ya ondoko rata wana ato mbira na toro teke 2013 ngito na maiga ka 2007 to 2013 myaka kwa enge abisimuna omu council sameta mokwerero chinga kie chinkolengi omu ngolengi omu jumbe ni gale ngo mheshimiwa Manoti no obure na ngaki totebe ngaki obokoreri bwa obware ngene rekara kubwatira mwenge na nchoboro ndete koteba iga mokoreri gasi no obure kali muntu sababu ninki ubure kali make asemule abase yani nko igware nande nasigeta abagambi kutorangira arenge twamodebi no modebi kabisa nande bunanje nare gotoroleti nakamodenga abwege boko ngumbura waga muganire ngabo ya nakamuganire ngabo no boko ngumbura nanda akaiguri akera ali araisingege ndoko kwana nobo mayene nande nkerebo yako bugati bona abagambi mbale babeire no motebi ngubugambi mbura higa boko genda higa ose twararire higa kurunsa because umwe tubona bono muntu ka Nairobi umutinyi umugi mugusebere ogo chigo chaka higa akorore kanali mwiga namanye gendo kekaro ya bono konyora na kibago feri otherwise rende korwabu nabo twakora tubugambi bole boko erera n'ubuya ige myaka ya 5 kwa bete muno mu MCA yani mboso muno mu council nabo ko baranga ngwa kwa tari kwa ikonyara kokora ali kwa ikere konye tari ngana ki abantu isoko bahakiresi nabonye ndiri bagwa abagwa de umuntu ina akarega kindu yakale kuba but then sometimes ayo manyene was student kwa kaibure dia tari akode kinga kwa karibu ndi areke positive sana it was very positive nanyo leta abantu ngara buna anje karona ajete skuru ya sameta mistiri jabwa testima karona so yato jabwa testima by the time ngoso wakeste bwa testima yes inanye testima bokina na testima almost murabona urucha ari chiro sameta makitare ngona ile tamaji amaje musia banaje wenda paka itibo na ari meta maji ari ngaira paka maji tinya gitari na bigete nya gitari ko kunya mukenya aria etare ngo in fact nganye onchura paka ikabenya gitari iga nyanza kinoroje bune nja kwata paka stima njare in fact we tried our level best paka bonere nya gitari paka bo yani we did what a leader can do for his people na ndatige legacy ejibona igana kumiringa kumbe kerokoreta maja na ndo kwenyu nena baiga wantu ekire katiba ya chire 2010 twanyore katibenyi ekerogo kiabo kansura kia rusigwo ngiyo wose kia tata gia suki kiabe kia rukruwa bwa MCA ga 2013 ngaki okorengana naye ngaki kwanya to kabako kwa onchi intajine ngwari gete kerogo kiabo MCA sikustuka because eon tageta tebanga the people tells me ekarore na nyasaye na ndodarwa atmanga na mabe nyasaye tali wote I was busy doing my things gasi yo kolera abantu we devote go go tikapiri ndia but I really enjoyed it because jibna na kwole to rwali nkaira na back to my things ngachaka kole bintu bia I moved very fast I mente company ane chinguru kaminyoka nkakora kwa gasi na gakorire baka bogere nabone ngorete pale ko kwa migodi
ocho ni pesa renge mujumbe ogende paka nyatike yali kwenda makalda epale ili for the first time umuntu onyeroset ninje nanyeroset ne makumbi n'abantu ne kwenda nkabika paka makarabati n'ibintu bile first person ninje igo 2013 toboretikero gogose kimbolet nagetigete ngano tojiete go transit nimbolet independent lakini bona gigatigire ko bobo obo cancer bono oga depend na form of obo umusia bofia yo ODM ne orange bono lili yarenge gato sweep one on kwa ko bomya ukagenda ka ninginyete nali omongwano kurugusiko airete chikura ekero shika chikocha kaka korambi yakoreta kenere ta chikogosa lakini bono 2017 injit kobol I just left kizi na nyolete nga they are not mbabwati yani nonyansi ko ruro nonyene nda ko kending ki yukia bete bona ndi bakamurushi bakabeka ombui ombati. Want to be very honest for you uno muntu orumurushi muntu ndi bwensi oromu America na aje wodi ya Italia na aje bubazi tata geriko they did nothing abantu aba bago jibacha ko senkuru Nairobi ngatwajire kuri biro ko sekuru America bazali sabuga ago batebika paka noena maraika ago jenga kigaba chake ko kolegas iko sameta mwarusi siko mwabekiro mbuyo mu America ikamanya ko ba useless yani bona abantu bagatyoka kabisa bono magajende bakarushyo mbwati babeka como sikesonye ayibona yere 2022 arangwa abo no ligete garo I didn't bono nanyo alete naki aba MC aba babo siko nabantu banda abo tutike tindiko beka siko bono tote bo mu MC nganyora ngande nje bago jaba console I want to tell you for free na bago jaba bowling akitoka acha nere nande ngo chikoboli kirogo ngo jaba ba consultant most cases ingaswa ko boli kwe bidonga kitoko kwa nkaba in fact here Rivaro na bago bo so akarona nyora ngana very consultant for these people not even my ward alone akora ninkorerete bantu bibere bitatu within this county kanyora baja gironde ngumuganda akitokonye oyi munda wake rotenga asinkonye olinde keronko kokonye igorende nanding sene ko belebe abuya bwana gwe etani bwana ko cyabo bona rego mpurije tiroje mbona ko banyegaria sigeteba doje nganze konyegaria kinjoke chikoruo boke nkugo na ngwiga tore tunyara ko tokorgereri enza chinde bona chi challenge aho achiriyo ko etrase emireme yawe yabotambe echinde cyabo ndoje maete rege monte turakwana turakora nsame ya siasa bona kuru 2013 toje turabolikerwa ko kende nandikia kiage siasa 2013 kwa boleti nali ryo mwali bona 2022 toboleti bono mambi yawe yage siasa ngakiere asengenjo muntu andebetinga when you want to get stability you go low oraba ndaba bengi muna ototega bali very stable oje jebedola emos ototo gande very stable so I went low to get stability yoko move politically oko maneuver behind the scenes boardroom ya nenga nyoranga yakoba banye exactly nkya abantu badage bono muna say to bubasi I am telling you today they pick code kibuno mujumbe mba kondusyo ekora na role rengi kere bwarangi ketakero ko role rengi ketakero ko na very experience tubona bono roje simba osejo ekerondo buganda na gakire Mombasa na kuana ninajo buno one on one gamna same level yes maita karisa maita gakabero mukansa umuntu okorukwa muya we used to be in the same level umuntu okorukwa Jones we used to koru Kajiado umuntu yana I'm giving you bali ba mwenge abo kansela shinga kecho usakuligire no embarara ara was a counselor by that time so uroje garewa abantu bali barabumbari ko cyaya abantu babo bakuba elevate nande in fact it's a course leadership is a course ono insakova ngano mujumbende imanye tege tongo kora abantu baito bayiguya iko muntu nde bwensi abayiro bogambi ando guchikokolera abuya
achuri kiri muntu akorero bukansera kusobo bo MCA nanda etagende anda igoro agende igoro dikeli buna bono nyamoko bikema speaker ye county assembly is doing very well one ganero o win at Koire University ali ya sababu he knows what he can do where with the upper corporate and the middle level na aba bantu so I'm saying nainjire na bondi creating and biga kuna jagrete na ndenge beke base inside na abantu nabo banyeroje na ndemba manyite ngikere I want to tindiko kwa sionde but nindo jenga I can do better somewhere than other people who are just maybe coming igo sokoteba so bwenge so mundo lyo tigatembe bona iga magarobe ya bona iga no goteba nga no bwate ekerenga gyo koliye karo kyo bujumba basi ko strike rabo turana chabuja iga turana bona je ototo iganga goikira boni gaturana no mutinde mure ko no jera bara nyanza jino na arorire lakini muligere naro tata banga buronga iburo ngagi na kwana boli na ikwanira 7 ngotene nando bujumba bubasi wabo basi aso buyenge ngondo munyanzi yaga mugetaulio omubasi and I want to tell you for free ngotene nando bujumbe bwabo basi nande scorecard yane nemanyire nande abantu abange babere ubugambi unabona ubugabo ba say it is finished yani finished it is in that knees ngajenga gapo nero itagerwa felt munyeroje ekero naro ligapo elia ngateba gakiti ankonya abantu bami nandiri gonja kuwa bakonyora kabisa boli nyasao kusukinga bami aba tsabu to assist our people ariko abantu tata buna bono onye ne pass ya likurwa e pass ya likurwa which constituency onye ne bintu binde bigokoro e pass ya rogere everywhere lakini bintu bile above that unabona rojo muntu akwa university or college or like now a person like me muna nje bona kango bona ariko bujumbe kango bubazi ne bwate national school kango bona bubazi ne bwate a college kango bona bubazi ne bwate no university unabona Sameta is a big place Nyamagu is a big place akomeza bona ori tumbe igoradi a good institution kango bona bubazi ne bwate national school devinga ye national school wete yo kutatika bubazi okogenda bumachoge yo kindonjaye kogocha nyalibali ndobwate kereri ndobwate kizi school ndobwate kizi kwende ichuri okogenda bugitutu kati nonjaye gwa na nyaburu kokogenda basi tabugati okogiranguru je nduru njaye gwa give why nkigeko kera bubasi ndenere nene nabo kabasi bwa bantaba ngaini anabo bantaba baroche na itoku na stokoche nandinga nintu tosiegete with reason singa monto tamanyitie sabali tali wanja kwaye na bwate road map yoko moikie sako gendie gari go umata karo manyite no Nairobi ko kogenda mna bono tomanyite Nairobi street moikie so tukota ketenda isi ono rusho monto na kisi tawe kana ali mu moiki Nairobi ngabono na Nairobi togochi tamanyite buna go chenjie leni tamanyite ngakia go ngai sabali yaiko era ali mu sabali yaiko era ali mu ega ni boko rugochi ali ngetakeire kabisa na kwesi ngabo basi na right now bange basi ko basi na bonko nyikie sipatake destination yali batake totika ntibada bwese bo basi atola bajumbe batatu ko ikabano muske obure muske manote no muske momanyi Innocent obiri momanyi esa bajumba ababonsi babere bagakora emirimo ase bunge abasi nayo itiko banga kwanyali bagochika mu majumbo kane insakinde specifically ngikelioro che bubasi bwana tego seka pwero basi na pinereli negia kabere karokwera neliekyo nekende nga bubasi abande bachaga kwana ngabange barage bere bakwana ngeta keko baganuko sabe bubasi burabuna bubasi chache timatinga karanga kyongera kise chinsabe ko teba my first agenda iwe goja because kwa bekire bintu bya obyo maye no bintu bitokora wiko bange ko robeli wiko gwero obeli na ndokore tukora plan utakole tipo to kunyara no bono bubasi onye nditu abwate omuntu buronge murabona umaite bubasi yeye bagane bubasi umaite to sub county be nyamaje na sameta and you know those sub counties can give constituencies so my first agenda toko sabanya saya toire no gatabarende miaka ya elire murabona IBC babekire commissioners kwa nyumba hiyo those are the things that remont kwa parliament every field one of babekite later then from there akara ya baganiru
abantu baitu baruguru batware constituency ya Nyamachi asana bitware constituency because still ekire constituency that gatokonya kiba sichinke nabona urwaye mwete ndubwate umutisi kiza macho Nyamachi na Sameta bono kangarie tubwate sub county kanga no mujumbe naro naero kanyora kiba cha CDF na nanyoraje odatika bono obakongu bwa beire story bogo chibware to bokongu mwete ekikaro kiongo gekwane singe njondo muju mweshimiwo tari ko bisabini abange ngwenya bari ko bisanga for political mileage asa kurugwa Sameta yebwato ubule konya reno nyatara otigire ko buri bujumbe yebwate manuti onwe ne tatwara manuti se ko bari na bora nyoro gocho yebwato obiri yebwate nabande ekibwate ritego bona bako umuntu kuba nsa konye ndiko bagano na tengo chikubekere sick but what I want to do nsa ko irobo jumbe onkonye nacha baje sinde mboro kibuno bugambi boko na yuansi bade karotoga ya mtako yarigereria ko bando jenga nations anajira ichi achire ase nseji daika bire gosesa obo mabomo gusi wabere wokwane gugoro yo mabomo gusi naganio comment goro yo mabomo gusi karangera kya ngaikere eso mabomo gusi ase gochimutuga inchebono ninta que taka very realistic ntego chiko ko ba ntomanye tinga itogo chianga ne ras boika to ba mu munenyombero mama kwa mwanga itogo chiba yaro tigatora abamona ki ntura bantaba itogo chi again they get abeiriga because they talk about very categorical abana tuachaira baga ntura atwara masikani go cyasaba kaka toko murabona bameru babwate njori nchike abasigi abagaremba bwate kwende yabo kabisa rairasi gete kabisa aba sigisi pese mbabwate njaza leader nari gutakanga to embrace leadership esigeta abantu abanira go cyisa na kanso weldas baguri bagari abena kwa mabagabo makora masikani to basike because the one they want go toto omwana omoke wo miaka 15 to 20 na go ikere go sananga ikere asoko manye bintu bya karikanire ke ta kunyara mbiro hebi yamanyete maybe asoko soba lakini mbiro esenye ndi experience yobogima atanyare go ono muntu kirega na roje the other day ga abagushika kabisa umugaka okuruku ongeje umugaka olugwa masikani okuruku obule umugaka okuruku yondi bako okuruku nani all this was is bagusi babo abantu abagusi nkarora iro kira abana baitu be university bako magana bako vuta kabisa this is why our own resource abana bwabaka baitu tugwende tegusika jengiro bugambi I really impress abagaka abantu abakoro yani tutuware that structure because na into ababa kengo cha kuikatoro toka ne to school munabono I was talking to school na baibuli bana na incha abana bana mbatakemba ile school bono nyengo itabagaka so nyengo baseni so nyengo bachecheni kibwa timasikani uti esibali njengo tebanga kindly any leadership no nyamati yangi sare gaete aligia bagaka bunacha akiri baikaranza again turuta go cha very president I'm telling you na ande tutari kumanya gasi ke taba kaka baso tokko igundo gukwana because yabantu bari abake basigete boboete ngabantu bako go central elders so bakogenda abantu bari nobono kwaro chikindi kibaho kwanaje andaba meru bajagire kwera ne skindi because yokoranga abagaka babata birenga wino ikiruge ya kabiri ya kenyangire ne kikendi kebat mwaro cha bagaka bari bajakire ko convince abantu nani bajakire ko just state house bajakire so what I mean is this let's not ask ourselves na mwangu ngotogo support matiyangi to support ngitotogo support yes abale ronga te abantu tongo support sena boga te abana bona aro chandi omuntu wetu wa Nigeria ali abatebanga njerero no yonga support nande mambi ya nando onjoka ngayikono kobeka baga tangana ko karo kore ko na nyameni webere so kongo yo dali mubi akongo yo gasi miruko kore because of some reason na wota basoko tebonga no nyino mo gaba no simba honestly ngo ikaro kwa umaide mugara mu lakini ndire akaga umpe bono diganko buri simba tara kora development
nje, that is me. Lakini hata kitako kora maybe ngo muita tulenga kora development ostu kironyo li tetara kora mbona aminyo kiruji se president nga kinkonya kora development nje mutamera nje wori ngo murwa yengo muligere lindolenga amali baga ngaki wakolire sawa to ebo no reason ngo chimwaega anki utare kokora to kombe twewe na asebono iga nkori question mugusi yo mugima muno mugambi and I am senior tondo mugambi simbe bale nominated I can give them, they can just come to my advice what to do because in the very stable enough whatever my mind and miaka ya neko na 64 na bongo se aso gukorera maybe wakwande godo ya county ya Kisii gose wakwande godo mu governor amatukaitire makaiga mwarorekana ese enseme yao ya construction usabanya konda chi contract to kubaraka banya konda sike gusi timatingira nyako bako kwanne si dai kabiri ka karto cho korera ngana mwali godo ya chairman ye chi contract akiye kina nago tebi kanyotara mboli ngingo kora sime tuyega sie yani we are so much pathetically annoyed no muntu gorokunga ega bana ide akisi sababu oise kuligereria oretira abantu bakurukwa abagere bagakora oniene mwetari yayi abantu betu bakure batarakana iko ndingo kwana nganga gosenga simbambu yare kero tutarakana kibeso sibata tarakana ebese erie koira na guchi Nairobi yairanire gatatu idine pesa yare kuja bakonyo mugushi yare gwaka nabantu baitu bakure une chairman I'm talking on behalf ya bantu baitu n'abanyakonda contractors n'abanyakonda baitu they are not happy okwana inanyora ka muntu kandi kakagotenena kakona kora amachi contractor into murigirire we are giving a warning muntu onde bwensi utari contract don't comment about your contract we are coming ikorote ketokebege tokebege tumenye tubuna abana banyarebe bacande keto okorete gasya kandi banki ibintu bya byawoni kwa manyakanyora ka muntu kandi kakagochanga mumanyete usengaki asengenjo maybe ako benefits peanuts tamanye tinga ekwendeje nembe but I want to instigating a key muntu buna bono okorokuo this is my right time yoga tv mugabana a change kodwe sale muna change liga kominya kuja se serikali arolege ndaka koraka nabantu tibese cyabo arolege ndaka koraka development arolege ndaka kora because tindo jinga natiko kokekonya kuruga aze kogenderera agenderera gabuna ndo cy'abantu bakurukumwe ndiba ya in fact abantu enkoro yabo bayika bagatebe and I'm telling into the face no nyamba bali nereboniga batetenga kiti atona ko mobenere nerichara iko njebona bonda arorikane bobe lakini singi na motebye igatomokorere ka because tutagetenga ki anagokora igara kini come 2027 ko muoro kito bona abatura abamwe abo to kumingami bono muntu onaro ari nabantu bakona komudenga ki yatobenera lakini ko muoro kito nobody is with the simba right now nabo muemsi nikamali gabese chi contract ka to gukora there's an issue ya chetenga chi contract chiko kora gose kere constituency ya bata contract ya mayemo noko ni famu ngente go sena bokia lenge go nanenga kimwa kere famu ngana bokere lakini yiri no bokora bwa rige tuguko ibachi besa na kiya gere chibesa tera na Nairobi ilifo kitu are ko eburu chi contract ya ko ebuchibe isirini chibesa kiri are ko ebuchibe ku project tangu chibesa umaide ya ika the contract area ya mesi yuko kora chibesa tera that was a very bad suicidal way of handling county because bono rojo let and invoke nabagere bachikora omuntu ocha gusino mogere gusina abantu baitu bakora nabake bono kwanyora ngumuntu uri okorira onye noyo mona aboyo mu ina nda agochoru chibesa that's the problem we have Biamono moske Dr. Kodage Kiana asenge jogo sangana into isko ya BC enda itorigere kamera ya matunduraga onyaka bago kwana na omo gusio lyo koligere tibona iga omo basio lyo koligere tibona iga omuntu samete mukwara ro koligere tibona iga no ene amate yao asengana yao yo mweli semagano ya ne mweli kuno mugambi I am just saying ntagete goteba ngani mbwate family yane mbwata bangana babiri mugambi umaterika nabona tokinga like sun like fire anoro radio abana bane bombi yabale abakwaniri abantu bane basameta mukwerera umwaka nengima mwanchao mahonchao keboli otire kabisa bakanyango sonya chogo ochaba abagetauri baminto morigere libuya twanako twara mujumbo ndiko 2007 one this is 2027 that is how many years 10 20 years ono mugeta olio
mo itangaro gambi wewe mo masigene ro rweto boro rero mo getauri nande ka tanga nete na ndingo tanga na mbuga tieke bamanye ko mbuga na konya tori na babo basi konya bako gende oje sio nande buno biri agamba igagamba buno mo itangare nande ndo mo getauri na rengo liko kubule mo masigaga acha mo itangare ojire ende twiranire mo ina bono ndero jinge ngakiyane yaikire yo mo getauri ngobono ngotebya abantu baitunga ki umuntu itosameta mukwero bwata yoro umuntu asakoro kunga bus chache boitangare wapi togende centro togende nyacheki togende boge taurio I want to say kindly mumanya kote kinwale 2027 and mo be ready for change ere kurukwe change and ere genuine ikongo tebya abantu baitunga onde bwensi utakete change bobasi induko kwanira familia yane ko se bonyansi yaka ko se wapi na kwanira abantu baito bonsi biba bonyansi yaka abantu baito basameta mukwero rabo basi baito bonsi akina ndiko ira abantu baito be county mbatebinga ki trend ye yo kominyo kujya sabana siasa baisiko na abanyomba ngabono twetane inje buno mugambira kandi yatusikane onyenkale kwa gaja gasukane singare kwa gaja isike mchumora igonde ngaki utare gocha togende gucha ndo kale kwa gaja sakwa gacha tusikane igato jana nanje tenjera matiyangi yabo bege bintu bya togende nchireria agotebanga gatuba kwanire ngora nanje nde muina iga seruto nanje tiganje mba kwanire ngora imba gose ngo togende ngora muna abana bamu ko siasa ngo kire yakichinje gorede na inwe egetende TV konda ira goteba buno mu bana no mokorera no mugambi ande mba ko nyira gende mwatemire sana ko somo gusi konta yete ko ira ni director yete ko ira ni abantu bonse bakoranda mu agende getembe na congratulations asante so already mwa make ye mu gusi ko twara information iri banyanda bwa gorende ganya saba konye simuli ni director na banye negetembe bagende ne chi bedi chinde chinde chigende saje that to twara information ngaki abantu bakanyora information nande ndibona bono rojo monye negetembe mama chiro mwariki we want to ask nyasaba konye na serikali emuna tokona toriye stoko tokonye tole siruto tubakonye mobebuya ono ndoko kende smart yangi nero gotoko babuya ngira tobebuya that is very good bia muno daktari sengenje gwanja gusangamo na inturi tukaligalia lero mwanjo muligere liko kirabo no tokolera moroberi weli tuko isiko ya bisi ase tokogenda isiko ya bisi twe karansa isiko ya bisi twakwanda isiko ya bisi na magitonya gotoko kwa na Dr. Kodeki Kiana na goikirabo no tokonyara kwa tokona chiro moroberi wiga maiga kamera korukunga Josephat Sungura na boy Wilfred Matundura jeni ngoro kwa Haron Ototo Nyangiri Angekande.